Ungathola isipane esidecent than ukuthi udayise ngomzimba Kodwa mfana. kunzima la ngaphandle bengenzela yena. Nani niyazi ukuthi kunzima ukuthola isipani, kunzima ukuhereza inyuku ukuphanda. Angisumuntu ucheese boy ukuthi kanjani anginabazali nami. Yabo. So indlela bengiphanda ngayo mina kahle kahle. Sibahle bengisebenza kuma night club. Kuphi bhuti? Kuma night clubs. Oh, we stripper kusho ukuthi wena. Ngikhathi ngikwenza. Kungihlaza lokhu mfethu. Kungihlaza. Ungani ukhona esipanini angithi? Sizofika simthole. Yeah, somthola la. Silanda amaphepha sawo. Lezi zinto sinathushi ukuthi akasicabanga umngane wakhe. Hayi lava sigaba ke emsebenzini waye. Hawu about hangisa maye. Amaphepha angithi. What. Okay, le nto singayikhuluma. Manje inkinga amakhamera lawa man. No, cima lapho kama ucima lapho. Amakhamera. Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Josie Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to me on Josie Pasco, today. So guys, today I want to my sister Mona. Kita mufafela sibaka so rena ay hlalo so libiso like mang lo wa ngolets. Siswa mngunjani? Ngiyaphila njani sisi? Nami ngiyaphila siswami. Bengisacela nje utshela ama-viewers Josie Pasco ukuthi wena igama lakho bani nokuthi wawusibhalela. Igama lami nguSibahle nginibhalele la nginenkinga ye-boyfriend yami. I-boyfriend yami ngitshela ukuthi iyasebenza e-restaurant but angazi ukuthi usebenza kuyiphi restaurant. Since angikaze ngabona sina 2 years mina lo muntu ubhizi ukuthi uyasebenza. So last week ngithole izinto impahla. So lezo impahla phakathi ngibona ngathi yeze be something man ezobu stripper wise. Ngoba kunale G-string neintambo so angi-understand yabo and uyanginyanyisa ngoba like kunini ngimbuza ngale impahla akafuni ukusho. Speaking like wile wathola impahla zama stripper. Yeah. Ngithole izona intambo man nama G-string ngawa understand. So ngifukwazi ukuthi lezo impahla uyenzani ngazo mengimbuza ungitshela ngabangani. And wena kahle kahle hawuthi mo boyfriend awu moyisebenza. Ngazi sina 2 years isijolo ubhizi uthi e-restaurant uphume ekseni njengomuntu osebenzayo abuye late akakhathele. So njengoba athi yena uyasebenza kakaze kubonise maybe ama pay slip wakhe ukuthi kimo di work schedule saka disama so next. Usotsho wena ska ha boyfriend awu isawujotse mayisebenza mayisisi. Unalo ubona re ska ha ukopane le dithapo tsa di strippers and stuff. Uvesana wabona go boyfriend awu imaka una le ntho sawujotse ngiyona bana ha so ka ujotsa go sebenza kae and stuff. Yeah, ngivele ngabona ukuthi lo unamanga udlala ngami. Ninomntana mhlawumbe wena ne boyfriend. Asinamntwana nje akekho umntwana. Saleli date boyfriend awu nele mutho jwang mutho honest or mutho nakata maka vele ore kona uqala ngubona ntho tse soka yena. Umuntu honest yena ubu honest nje yabo leyo uyaqala ukuyenzeka. Mina ngimthanda so kumuntu honest ongibonisa yonke into ayenzayo. Nje lokhu kuyaqala nje ukwenzeka. So nihlala nonke ndilithu lidula lilithu so okwetsa hala eng. Hlala sonke siqasha iroom. Yeah. So njengoba athi uyasebenza ene wena osathi masebenzanga unalo ufa chelete bonisa ngori no ki mutho osebenzanga uyathenga izinto mhlawumbe ezikubonisa ukuthi vele yena uyasebenza nanoma ungazi ukuthi usebenza kuphi. Yeah, hayi shemene uyathenga. So nje into engifuku yazi ukuthi usebenzaphi angitshela abe honest nami. Mhlomong ha unani uri boyfriend awu egcina sebatla ujwetsa mo isebenzang because ha o sokoba motho mohlophang maybe ka di chelete and stuff bana ke kwatsa batho ba bontate neneng bana lo tshaba o jwetsa gona batho ba basadi hey ngigola ngaka ngisebenza kuphi bana ratsi ba re tlo demand too much ha motho o too demanding wena next hayi khaba ngenzela nami nokuzenzela so yeah. Okay. So wena kahle kahle ufuna ukuthi sikuncede ngani my sister today? Ngicela ningincede ngazi ukuthi umuntu wami usebenzaphi angichazisele ngalamapilisi engiwatholile yilezi zinto ze strip engizitholile nama condom ukuthi wenzani ngazo ngoba thina sisebenzisi. Uthothile di condom? Ngithole nama condom so ngifuna ngichazisele ukuthi wenzani ngazo. My sister too much love us Mr. Chance can we please move please. Jo hala so di pilisi di condom my wethu wanka di pilisi mfana na ke understand. Hey mfana i complicated because I think angazi ngingafuna ukumphekela my brother singakafiki lapha but kumele ngabuba honest kwipartner yakhe yabo ukuthi yini leyo yenzayo if mhlawumbe khona usebenza esibhedlela or something ama condom mhlawumbe hayi si check ukuthi my brother uzosicacisela phela my sister jaratela lona ithutha awuna body njani yeah ay kuthulile quiet nice eish isithi mama sibonise mfana sizokwazi ukunderstand because complicated mfana uyive kumnikazi mfana ukuthi kahle kahle yini unobangela ukuthi uzobe nese that's so true chomyaka yini baby ngicela uphumela ngaphandle
Kwenzakalani khona indaba engayi-understand so ngibabizile ukuthi bangincede my brother ne kopa ha ka tla tlo lwantsha re kopa re emeleng ka mo bane ke bona space sa hao mo re tle re lematsane ane re batho ba Jozi Bioscope wena my brother o thokozana ke yeah so yeah ke kopa ga temele ka ke temelang mo or mo o shapane o a ge batho ba baholo le kae thank you mama okay yeah yani tsala buthokozane he ska go le Jozi Bioscope mo no bo Lady Blue ane ke ngoletse ke ausi ka mo ausi sibahle ke yo thokozane ke ska ke go kene mlomong o ko mo hlalosetse wena gore bothata keng azithokozani ngibhalelelana ngifuna ukubuza ngalamabheki engiwatholile angi-understand ukuthi le ndaba yalamabheki kuyenzakalani ngawo because ngithole ama-condom ngathola amapilisi ngathola izinto ze-strip so ngifuna ukwazi ukuthi kuyenzakalani e-restaurant or ngisebenza ngazo lezo zinto ngingazi Sibahle mosingakutshela ukuthi le yabheki leya izinto zamngani wami lezi. umngane wakho ushiya ama-condom sorry niki batla uthi bekweka kutshela ukuthi umngane wakho ushiya ama-condom okay sho ukuthi udelela mina umngane wakhe mina ngi-understand ngicela Kahle lento le wazongibizela ama-camera ngayo. like ngifuna ukwazi ngoba mesithi uyangitshela anti-right Mosinyakhuluma nawe ukhulume nami nje kahle. ukhuluma So kanjani ama-camera angi-understand mina. like nami ngifuna ukwazi Ungilandela ama-camera. okay ke ngiyaxolisa ngalokho but awungitsheli into straight so ngibone kahle ukuthi ngcono mengibiza abantu bazosinceda ngoba ngisa-understand ngathi udlala ngesikhathi sami wena my brother hle ke ne ke tshela o botsa lavas gore lavas ya etsala ntho gore mara chomi iska wena o le mtšita e re ke botsa wena ska le mtšita bane my brother o tlo bua di wa re arabang condom le dipilisi chomi ya ba isia bekeng o tlo etsalang le tlo letsang ke o tlo o tshwariso go etsalang Ushone bakaphuma wangitshela mina ukuthi khona la yakhona umngani wami. yeah So ufuna ngimbambele le bag nami bengazi ukuthi kunalezo zinto. bekungengaki chomi isikhathi ya bani uyetsa ntho le di-strip Bengiphuma emsebenzini uyazi ukuthi ngisebenza bekuyisikhathi bani around ngiyengaki half past angeke 10. uzi-create istory nge-1 Nas. minute ame kancinci Nasi asingamabhari ngiyakutshela bendiphuma kuphi umngane wakho wakhohlwa ibheke wakushiya ngebheke beniphuma uphuma emsebenzini mina Yeah. naye uphuma Usebenzaphi? emsebenzini mina ngisebenza e-restaurant uyazi nayo kuphi yiphi restaurant osebenza kuyo ngathini kuwe wena mangitshela ukuthi ngiyasebenza azange ngathi kuwe ngisebenza C4 hayi bo wena futhi mina ngazisebenza imistake ngomsebenzi wakho ufuna ukungitshela umuntu makangangibuza athi Lady Blue sebenza kuphi ngamention enye ishow ngingamention iJozi Bioscope ungazodlala kumele ngiphume uyeza yena ngamakhamera bekumele ngiphume bekumele ngiphume ngemaponya that's why ngizothi uye ngisebenza maponye emsebenzini imaponyi la oh manje ngifuna ukuya khona manje sekangizela ngamakhamera lana mfana thina nje yami usibheke kakuhle aselanga uzodlala la uzojuda usisi wabantu thina ngeke uzosijuda e-restaurant yes kunabantu abaphekayo khona abadeliver ukudla khona wenzani laba lapho? bakhatha ukudla wena ngiyapheka mina pheka ini ngilapha emagrillini ngibraya inyama lezi zinto lezo zisefonini ukuthi ifoni yami angiyiphethayo nomaka wantena ngiyamazi makanamanga lo usebenzaphi Azange akutshela mina. Usebenzaphi? Sengikhathele uwe angikhathele unamanga ungitshele nini Ungihlaza lokhu mfethu ungihlaza umngane ukhona esipanini angithi sizofika simthola yeah somthola la silanda amaphepha lezi zinto zingathushi ukuthi akasicabanga umngane hayi lava sikapari emsebenzini wayo how about amaphepha ngithi newathwathwa okay lento lo singayikhuluma mfethu ngifuna nokukhuluma nawe like ngifuna ukwazi iqiniso ubone inkinga wayo ngezikimi uzokhuluma nami khulumile angithi uyangiroundisa okay asenze kanje lava sona makanyana una le maka antsho uqalile ba wena ngasebenza maponya ayisale maponya sekasebenza omonde balusifana ba sitshele umngane wakho yelena leyo kushiya ama-condom kwenzakalani nezinto zama-strip umngane wakho yini ujola nama-strip ukulala nama-strip ngakwazi ukumtshela iqiniso baby sewukuthi manje inkinga amakhamera lawa mani no cima lapho kama ucime cima lapho skamza utimemo yeah ucime Nice. cime lapho nje amoro mhlawumbe ikamera i-problem cima lapho sikamzini bathi mekopa litimeng please sister nawe Grootman ungathanda ukusho kusibahle ukuthi kwenzakalani kahle yabo ngizimisele ukusho ukuthi kwenzakalani angazi ngiqalephi nani niyazi ukuthi kunzima ukuthola isipani kunzima ukuhereza inyuku ukuphanda kunzima nje la estradini niyazi nana angisumuntu ucheese boy ukuthi kanjani anginabazali nami yabo so indlela bengiphanda ngayo mina kahle sibahle bengisebenza kuma night club kuphi bhuti kuma night clubs oh we strip akusho ukuthi wena
Singasho kanjalo siswami. Kodwa nginesizathu sibahle sokuthi singayilungisa kanjani. Nginesizathu sokuthi why ngisebenza lapho sibahle. Ezingishilo ukuthi anginamali. Ukanje nje namhlanje yiyo leyo mali. Yazi inkinga yini but akusukuthi wena uyistripper. Inkinga ukuthi awubanga honest ukuthi usebenza phi. Wait, uka uthi ngumbhebheni wena for a living. Uyababhebha or uyabajayivela? ujika abhebhe shukuthi ababhebha shukuthi ababhebha Understanding awubajayivela ugcina usubabhebha. Yakhona mfana ama strippers uyayibona zonke lezi zinto ku TV. TV. Yes, bagcina bakhona bamthengayo I'm sure abo sugar mama. Yaba entertainer. Bayathenga makabanye ni? Hayi bangishiyela ama tip. hayi ngeke Mawenzeni. Bangishiyela ama tip. Yiwo lawo ngihlezi ngifika nawo endlini wakho. sengisho. Akekho ke wakubhadala nje wathi hamba nami nje yazi ngikuthandile umuva sweet. That's why ama condoms. Ama condom awasebenzi kujive unless ebhebha. Sex. Nihlezi ni condomize nalabo amantombazana mabakuthengile. La condomize. Because of vele di condom utseni. Uma bantu uya condomize akake zwenza mistake uma umshape kanama. I'm sure khona bamthenga bethi abafune condom. Yes. Into zenzakala kuma club musilezo. Mawugulisa umntana abantu sesibiza ngani leyo nto kusasa. Ngiyatesta mina. Ngiyakucela. Angifuni nokukhuluma next. Ngiyakucela mfethu singakhuluma mina ngale. yimi nawe sengiqedile impahla zami zozilanda. Ngeke. Mara nawe wayengazangoba honest kumfazini wakho qala ukuthi usebenza umsebenzi othile mfana. Ukuthi okay awuye so acava ukuthi ngenzani. Avuke ekseni uzofila kanjani. Maka mina my brother ucabanga ukuthi ukumcambela manga yinto ebhlungu ukudlula ukuthi umtshele maybe a choose yena azichoosela ukuthi ngifuna ukuba nawe or ngifuna ukuba nawe because of the mobu amaka lwena awubi fair kwena. Ngiyamthanda uyazi ngimtshela Ngithanda kanjani ngokuwela manga. ngimtshela every day uyazi ngiyamthanda. Uyaxoka kuye mara uthi uyamthanda. Ungiqambela manga ungenza ihlama umthetho wakho. Ungenza ihlama shukuthi. Ungaxolisi mina sengiright. Yabo uwe ngiright. Kanti manje wayesokhuluma Mina kanje. ufika ukakhathela ngithi that's why ngimbuza ukuthi akaboni the moves wena lovers. Yeah ukuthi ukhathele lo muntu. Amanyala lento yenzayo. Amanyala. Wrong mfana usajothi umuntu neti kanto uyezanga. And usemusha. Maka kana ko batla ubana li feature lena hayi no wrong my brother. Semusha my brother ungathola isipane decent than ukuthi udayise ngomzimba Kodwa mfana. kunzima la ngaphandle bengenzela yena. The way aso yimi mfethu. Mara Bengimele ife- ngizinakekele ngiphinde nginakekele naye. If beyazi I doubt ukuthi mfana Wabona nane bezoyidla imali yokuthi. never wow understand if lena na urata natlo thusa man ha re batla msebenzi o shaka bas Ongcono one. mfana usasemusha you still have angithi umenzile grade 12. Yes. Awuyenzanga kanti grade 12 Uyenzile grade 12. manje mfana ukuthi udayise ngomzimba Ngomzimba sikhatheni le ndaba mina ngiyothatha impahla zami ngiyahamba sengiqedile Lovers thiba this guy atlole ngwana batho kopa atlole ngwana batho na le right out amaye motlole di happy man motlole di happy please once because inkinga angithi ukwatile lo muntu andubhalele thina Yes. inkinga uzomgulisa mfana kuningi ongamzisela kona ngapha uthi negative thina sikho sure asasi There is a lot. Why kwamela ngishiye? lovers mfana kopa Mr Jones at least upakise ngwana batho re tla etsa please nice. Wait again guys in take it yetsang no re thusa ngwana batho paka ska re thusa ngwana batho paka jwalo because of uchilo usare a ke se boyfriend ka sebetsa kae but ha se re fitlile re le Joyce Pascop re thotse re boyfriend ke stripper ene ngwana batho itso yena o batla o tsamaya yena a re Lady Blue naxa di kena tsa o dula mo bane ke tla kula because of vele rona re batho ba Joyce Pascop ene re batla make sure motho thola clarity ene re batla make sure motho thola di answer tsae ene re batla make sure motho o save e bilo healthy ga mo pakisa osi lwena if mathateng a so wepa ya o tsebe park now sebetsa ka ene so thola o isebeletsa di night club ka mo etsa dintho tse wena o sa di tsebeng se le ba lo email la ko joycepascop.co.za ke la gata kaofela guys and I'll see you in the next episode. Yes baby. Oh my brother yeah kukuthanda jam tu eish urata jam oh wait wena tla ntse tse ngingamelanga ngikulayite dog indaba lesimple for easy Angishiye kanje. for easy After 2 years. unale right out utamfonela Singaka ma. after 2 years bongacabanga umtshela iqiniso